UMUNTU TV. What's up guys, this is Kids Talk again. Ndi kumwe na Jennifer Aza, ubundi mutumenye ko dukora turi babiri. Ndi kumwe na Vinka ariko this time she's not around. So guys, ubu tugiye kuganira ku kintu ndabizi abantu mwese sinzi uko muri bubyumva ariko ndabizi mushobora wenda kutabiha amatwi ngo mubiteke amatwi mubyumve neza ariko ibi bintu birakomeye. It's like our life is on fire guys. Rero tugiye kuganira ku kintu bita influencer. Sinzi nimba muri kubyumva influencer cyangwa se abantu batumotiva dushobora kubona ibintu runaka umuntu ari gukora ibintu runaka tukaba twakifuza kuba twamwigana. Rero nkuko mubizi ni Kids Talk, tuganira n'abana, it's a show for kids, you know, kandi nibyo tugiye kuba twaganiraho. Tugiye kureba social media, turebe aba influencers b'abana, turebe se ibi bintu bishobora guteza ikibazo kuri babana batoya. Tubibutsa ko ari kuri babana guhera abana bakiri batoya byibura imyaka 3 kuzamura kugeza kuri 17, ariko tutibagije ko n'abafite 18 19 they are still kids. So guys, tujye kureba se abantu bari influencer. Ushobora kubona abantu kuri TikTok cyane tugiye kuvuga nk'urubuga ruri gukoreshwa muri ino minsi cyane. Ndaza kuvuga TikTok. Abantu mwese ngira ngo nta muntu utayiriho, niba ushobora gusanga ari njye utayiriho wenda simbizi, ariko natwe tuyibaho twese kuko niho tunyanga tureba ari ama video n'iki. Rero hari story imeze gusoma ejo bundi ivuga ndashaka kukwereka ikibi cya influencer cyangwa se izi social media turimo turagenda dukoresha ndetse zigakoreshwa n'abana batoya babonye nuza mwabahaye ababyeyi bagiye batanga ni nko korohereza abana babo kuba bakoresha izo mbuga nkoranyambaga cyane mu gihe bagifite nuza smartphone. Bivuze ngo bafite kureba icyo bashaka cyose mu gihe bafite ya smartphone. Rero tugaze kuri ya nkuru nari ngiye kubabwira, narasomye nsoma hari TikTok, abantu bakoze TikTok noneho arangije akora game yitwa Blackmail. Sinzi nimba muyizi, wenda mugiye kureba ku TikTok mushobora kuyibona ya Blackmail. Umuntu abapfa mu buryo nyine budasobanutse, ugasanga yahuriye muri douche, yahuriye hehe, ariko nkuko bimeze. Rero hari umwana w'imyaka 9 w'umukobwa ni neje bundi byabaye, kandi ntabwo ari we wenyine, bimaze kugaragara ko ari abana benshi iyo story yabayeho. Rero uwo mwana yarebye TikTok abona iyo Blackmail, kubera ko yari afite umuntu nawe yashaka kwigana. Urumva yari mu TikTok wiwe ugashaka kuba yamwigana muri iyo game bita Blackmail. Rero umwana ajya muri basement, aragenda nawe afata ibyuma nkuko yari yabibonye kuri TikTok babikoze. We yumvaga ko umuntu wa TikTok namara kubikora uziko agaruka nyine aseka n'iki gutyo, bigaragara ko akiri muzima. None umwana we yumva ko nawe ari bugaruka ari muzima, ariko aragenda yitera ibyuma, mbega arapfa. Ubwo ndashaka kukubwira iki? Ndashaka kukubwira ko izi TikToks turi kugenda tureba aya mahirwe turi guha abana nyine kuba bafata smartphone bakagenda bareba ibintu bitandukanye. Guys, babyeyi mwumve ko murimo murica abana banyu. Ndetse hari n'amavideo ari kugenda acecekana ku ma WhatsApp akenshi. Abana bari kubabwira ati turakosa ntimudukosore cyangwa se ngo mutunyuzeho akanyafu. Rero ibi ngibi byo ndi kuvuga, murekeraho kuba mwabahereza uburenganzira busesuye ngo they have their own rights, ariko iyo right yo kuba mwabaha full match time kuba baba bari kuri social media ntabwo biraza kuba ari ibintu byiza. Rero muragenda mureba ibintu byinshi biri kugenda biba. Hari n'undi guys, tujye ku kintu bita makeup. Ndabizi benshi mushobora kuntera amabuye, umubyeyi mushobora kuntera amabuye mu bwiza bw'umugore cyangwa se mu bwiza bw'umugabo as usual, ariko guys mwumve ko n'ibi bintu atari byiza. Umwana ashobora kuba yakugira influencer wiwe akaba yagufatiraho urugero, ugasanga nimba uhora uri kuri makeup umwana we
bikaba byanatuma agera depression wenda agashaka no kwiyahura avuga ati nge ndi mubi kubera iki mama atari mwiza kubera iki nako mama ari mwiza nge nkabatsa gutya bikaba byamotiva kuba yajya kwitera za makeup rero nakomeza kwitera za makeup bamuzasanga uwo wabonaga ari nko mu myaka nk'icumi ubone n'umuntu mukuru ageze mu myaka ingahe igera muri 10 n'inga cyangwa se agaragare nk'umuntu uri muri 20. Rero guys mureke dukurikirane bano bana bacu turebe tumenye ngo ese ba influencer babo ni bande bafite imico igiye imeze gute. Rero guys stay tuned to Kids Talk on TTV. Ciao ciao. On TTV.